โอเคก็เราเลดตาให้ต้นจุ่มวิดีโอจวนนี้บาสเกตบอลลำปังรีวิวนะเต็มหันในไตละให้รอนเทงเวลเท่าไหร่ไปกันชาเท่าขานิตาส่วนมิงฮีวิลสัน DRV Plus NBA ให้ NBA จะเรียกว่าโลโก้ MO NBA โลโก้ถ้าปอนที่ไตละให้อมตาจวน NBA DRV Plus DRV Plus เขาให้อัดชัดนะจู outdoor ให้บาสเกตบอลทราตั้มตะกออกมาตูนนายไอโซลาเตกันหันสวยจวนไอโซลลำปังกันเอ็นจวนินนาย Nivea engraver ball ang chi te Nivea Protest te Vectorex kan tiang chi te hei MSLan ball man ani ta chuanin hi hemi category ania aman po 1800 ball vel chho kha ni ta chuan hi size 7 ani ko mo huthem size 7 ania chuanin hei en ula hei a thep ria a thepin ga daria ka pam ri lawa ngay in khel don vela chau kan pamang a thepin kan dar yang hei a pam nei kan nei sa tho mo hei hian kan pam mai don ni du hun mo hei a pam na kan nei sa man don lo in khel don lo jon ka pam bak du lawa man don hula an pamanga hei hi am ngani ai zo la kan bol man tam jok hi kan soi lo kanga men size puiting size hi size 7 ania chuan chhuita ang khanin Nivea engraver chi ang te kan hmang nema tarmak kan tiang chi te bola chuan Nivea Protest te Nivea lampang kan hmang na sani chuanin Vectorex sei tun hnaya Vectorex te po MSL an ron hmanga Mizoram Super League mo chuan hi sial le khop mai Wilson ania Wilson ni chu kan thewanga brand ni chu ka soi tam don lawa NBA DRV Plus ni hei adon khop mai kala pam puar du lo ni hi tha ka te khop mai kan review na nakina kanon na ne ang video danga thanks for watching